Ngambil kang langsing sok nih. Ken. Ini tukang engsok. Tukang engsok Ken. Engsok. Engsok apa? Engsok gepong. Engsok gepong jenang li. Awak beli gini. Ken. Tawang gini. Ini pejana pirang. Janda pirang jenang. Saya goreng ya di sini alian di gumi di sana kini ada cekik cara kini, ada cekik cara kini, ada cekik cara kini, ada cekik cara kini. Oi. Iya, aliang gini ada juga kijang aliang saya. Dijual yang saya. Sing ada ngidang aliang saya. Sing ada aliang saya. Dijual aliang saya. Ini jo. Yang di TV-TV gitu. Sing ada. Oh iya di TV ya. Ternyet. Yen tugas pidan di serial Mahabharata. Nyendo. Yen do aku istri. Aku istri. Sekadi Dewi Kunti. Dewi Kunti. Juga. Nawa kuntingin. Kuntilanak. Kuntilanak jenang serpent nasne. Ha jatuh Dewa Ratu. Sing ada nyaman pada kita. Nyaman pada. Cegeknya tetek kita. Paling jegege. Jegege. Sekana cai matur na jegege. Paling jegege. Maksud sih kayak gitu. Idah lakonnya. Yo jelek. Nya korang yo. Tan meyo tan kenal. Sekali Ratu Rokaya. Orang kaya. Ini di piye nih kau? Di piye. Ini Ratu. Caranya. Ratu neng kaya. Tenang Ratu neng kaya ajan. Susu nyangke. Liwat. Cana ngedes. Ngedes apa? Mau idah jang ayah ngaturang ayah biasanya yen sing clean sempi. Clean rapiah. Ini katik korden pasangan dini. Weh, Riki nak persiapan nak mula batang. Keke. Ye, langse aja besi dorne. Yen daerah kau ngigal lah. Ini nyak luang karpet. Yen dogasne mangigal tawang napi tata nih. Apa? Bahasa Inggris air terjun. Apa tuh? Waterfall. Waterfall. Nih banyak luangnya ada nih apa ada nih tata apa ada nih nene backstage nih nene Dewa Ratu. Mulai luang saja. Miling sana. Dijo kita ngalih ke kini. Sehingga ada dini dogen teman ngurak-ngurak ang rampe dini. Iya dini betulin aja Apa? Tedong nih. Donge. Luang saja mau terdek takung kan tak ada misi. Yen cuma pelilian guys deh. Misi tedong. Misi. Besek. Sedang bahasa halus pergi ya. Apa? Longo. Long tuh. Hijau kita ngaliang saya. Ada ngaliang saya. Ini hijau ada di PC mentik Padang. Nak gue tangat dini. Yang dibancai dini matur. Tidur karpet. Gue melinga sana. Dini kan ada pesing idang mentik-mentik kini. Lebih luang lagi tawang. Ini luang kumiling sana. Luang ni dijor lah. Cang punya ngale WC. WC. Bersih WC. Oh bersih WC. Setel Bali. Oh my. Mukir. Ngangon pintu gebyong. Oh pintu gebyong. Oh mukir niki mukir. Bah. Luweh kento. Oh yang kebyong kan kini dan Riak. Acara balik aja, boy. Cara di gedong. Ini sing. Kebyong di kau. Super seledeng pyong gitu ya. Bah yo. Kebyong. Kadang nak pintu kebyong cara di gedong. Oh gitu. Sing yo gitu. Maras madyangan. Lewat. Yang ngisi dang nih. Ngisi dang napi. Bani busana lantang tepuk yang panggung ini. Jadi kisit kini. Jantuh Dewa Ratu dijawabin ngalih kini. Penonton nih.
Sebelah dini rame. Sebelah ditu dan pasar selatan. Kene pasar selatan kau. Suwung. Oh banyak suwo. Niko yang saking banyak selat talar niko. Selat apa? Selat demo mau balik sop-sop. Iya, janang cine madan penonton mekelas nene pang tawang li. Dados kendan. Yan nene meguyang nene nane. Melang nyanane elingang panitia nyanan wenta nike ne jaga donasi engkat ketan dados. Akan cuma akan ngejuk tumu. Amo ne kelas ngeleseh kene ne kelas ekonomi ada. Oh, ekonomi di bawah. Iya ne kelas VIP to ne diundak-undak to na to. Kak. Oh sehingga ya apa ada ne napak pertiwi. Ane di orang beli toranto ne di selat toranto. Kelas bisnis. Oh bisnis. Yang biasanya kan di pesawat-pesawat itu bisnis di Malu. Bisnis Jadi di Dori jangan. Kalau itu tuh sorot, nawang bisnis. Bisnis niko. Bijak luang gitu gak cija dua. Santai itu. Cara nganggur nganti yang kopi. Kemudian kopi nih. Hah? Bu, kopi saya bu. Ya nongeli. Bu, dagang kopi sih. Weh, jekek bu dagang beh misi nyeluk nyonyo misi. Janang cinanya mati su. Oke, itu dari Matan cai berdadi di keto-keto kan. Nawang tuh kelas bisnis. Bisnis. Bisikan ni skala sorot panak mangku balian kita hari di jeruan tu nawang. Ini warung niko. Bisnis salah niko. Bisnis apa? Nyon dagang ajaib niko tuh. Adi ya? Kemaro slow nyonyone pesu tisu. Paling bos slow nyonyone pesu ape. Slow nyonyone po pes pesu gitu. Ya nah, terus ya ci. Weh, jendang ci jeng menjong-jong ayam kadang asam lagi nyeluk-nyeluk ci alo-alo gitu kadang barang kadang asam ci. Jan betak cokoreng. Jojo. Sing paling gak bawa dia beli. Caplok aja ya. Lah deh. Dia macam-macam. Sing jak nyaplok ada beli. Murah tuh. Niko bapak-bapak dalar megito dalar ru. Jen. Gini. Nong tas gede. Jen tuh. Niko yang dibuka nong tas paling gede ya. Jelema tuh. Weh beli amon betawang kulit abu-abu metalik. Abu-abu. Beten lampu ngoyo. Bajone kan tepuk cabut deh. Tapi marawannya. Ini madan yang rawan. Ini jam gedap-gedap sambatan nih. Riki wentan rawan tuh. Dan Riki di bukit di Riko wentan dia ngambil maro. Awas rawan longsor gitu. Jangan rambu-rambu tuh ada nih. Dia macam-macam nih, nih madan tukang kenang luar biasa nih. Ye, nak ajak di PKB nih. Oh, PKB nih? Ye, ajak jangan lihat center lah nih. Udah. Duduk aqua. Beda banyol gitu langsung mas nih. Cocok. Dia setuju nih kok. Maling bos pergi no tengal, jen kedek bos sih. Jen penonton Riki tuh dan kedek, jen kedek. Artinya tuh Kangson mengerti itu. Mengerti bas keliwat kreatif tuh di dangdut sekali senawang nak odalan ke kini. Pas. Cang dukung ya tau bersih beli. Bang. Moyo malu yen tengal pergi no yang saya ngedeng berjin tuh. Ngedeng aja. Koneng. Lantang apa kurini. Suwot.
Jak metagon jeung antap sebang ngepluk kene petuk. Ha jandu Dewa Ratu mula dilinga sana kuangan yeh. Adi lumutan lah awak nih kene. Dan lumut niko tato niko wasa. Oh tato ada nih. Lumut. Kadang cang lumutan betawa aja soalnya gumi dini agak beten ya nih gitu. Aduh sederongnya nih Om Swastiastu. Nah. Kengken nih. Tiap lah nih. Ulang malah pisan kurang semangat niki Om Swastiastu. Ane diundang karena meskipun pok jadi ide betara sing masaut nah. Pang madak mulai saya gula mangkuk-angkuk di sana. Jangan ulang malah pisan Om Swastiastu. Tepuk tangan Lumon. Oh, yang kini kan nyak luang Dewa Ratu luar biasa. Tepuk tangan dulu malipisan untuk niki sekegong titiang Dewa Ratu. Oh, yang sing ngindengang loh tu, sing luang gegedek nih kegene. Loh tu sira wenten. Tan wenten sen sekegong cewek riko loh tu. Tuh nih ting-ting aja bapak tu madan loh tua gitu nawang. Jangan apalagi nih penabuh legendaris nih. Ulian Ramagong Besing Payu Jani Arje gamalina gitu. Dumun ngamalang drama? Iya, ciseng nawang gumi dini na tukang gamal Ramagong coba tukang suling ije lakuna. Pemulih ya pelone yo. Weh, pelone. Hah? Ije tukang sulingnya? Mulih. Nih dong dayane nilang tukang suling apa jadi ka bangun sulingnya asal pemadak belah mesti sulingnya sana. Jangan tapi luar biasa nih penabuh legendaris ada legendaris. Oh di job yang ngalih doh. Asal sebang-sebangnya paling trune. Tobo paling awet tuh li. Anu cen nih kok. Tuh tukang apa ada nih tuh. Tuh sek 2 3 oh nih berjaket selam nih li. Manis kenyam nih li. Manis. Tuh bener kita tuh madan tuh nih tipikal bok nih tuh li. Keren rambutnya. Mesemir. Mau apa mesemir? Tuh madan tipe rambut menuju Bandara Ngurah Rai. Apa tuh? Tuban. Niko uban. Tuh asal beliut lah sujenan pipene. Lebih legendaris lagi tuh. Sujen maksud niko? Ulian panggal pengijang ne bahas lah. Iko pro. Plui niko. Jangan tapi ini kan semangatnya cingain ya Dewa Ratu luar biasa di jobian ngalih regenerasinya bedek sek 2 kan ini truna dini magamal. Ya. Iki truna. Ya papat. Cen ben truna. Satu. Truna ni bude-bude. Oh ni bude-bude truna. Tuh paling truna. Ni paling truna. Tuh Dewa Ratu. Manis kenyam apa? Tiang? Nani kapan orang tiang manis kenyampan? Dan ngalih mitra pak? Hah? Duda? Oh dong melaut tiang janda masih pak? Oh tiang alih-alih pok mah tiang. Nak bani baluan? Ya cara bapak nu gel sing balu? Wah! Apa ni? Kerauhan yang itu. Jangan nih bapak toh paling semangat karena akan megamal tuh tua uyang kan. Bapak ane Bu Sarayu aduh niko. Kengken. Telu mau bawang. Kengken. Bawang baju. Bawang ragane. Bawang lah. Bawang lah tuh. Dong orang bongla, iya tuh nih kalian yang nyondak sino. Dan nyondak sino, bapak itu biasa di Bekan. Kengken. Ada gula. Gula apa? Gula ngar. Gula ngar. Dong ada tipikal cowok-cowok Mataram. Mataram nih kok. Manis tanpa rambut gitu. Oh, napa bapak? Dah makan dia nyelak jit, sing bapak bapak. Jatlah makanya ada kino. Jangan bonsero. Hah? Kali bonsero. Male bonsero tapi sing kene sing keto Dewa Ratu tumben cang man ngayah main ngeliwat cang nang kajo sing keto. Apalagi nang kajo iki. Hah? Ini kajo ada nih. Umah cang delon. Aduh paling niko kajo niko kelon niki kangin kau. Nih bang aja jilo mau gianyar kene be. Dong melapang nawang nyi kaje kelon sing keto. Benje bos jam 2 andas lemahe kan karena mendaki ke Gunung Agung. Milu nah. Nak ngalih pakelam ci di tu ngoyong. Pang nawang ci kaje kelot gumi Bali nenek. Nge.
Konten paling tiang mulai bos mekelom. Tuh macam malu nung kemoy kan ya. Ye, yang cang nak besen tampi jak betara. Hari dah. Ulang hidup kan becang sing jelas ke kini. Terus kan Ben dari muani, ben dari luar. Sing mungkin cang tampi di tu nawa. Oke. Makanya ngalih nih. Sing kena betara pang makan nih kini maka cemplung ipo iwa hidup ragu kan again. Yen jani suwut ngaturun pekelam di Gunung Agung ngangon apa dana kambing. Mana po? Sampi. Menyanyi apa kon? Saya nggak di pekelam kerja doang kan. Mana apa kau? Jajakan itu apa dan panas dalam ngeluah. Oh, makanya jadi pekelam no apa? Apa? Sayur-sayuran. Bang sehat. Jangan kadang betara memilih. Jangan. Tapi kini niki ampun niki para titiangan niki agak mediosan niki nge. Ya niki nak agak cacingan kata no. Uling goban kan ke kini cara bikul hujanan terus payasin kini pun dah ne. Ben mani awak dah di pergi na kipak neng marap kamu kipak ci. Nah kipak marap kamu. Nang kadini terkedang pupure dan ini dogen jangan pupure. Dewa Ratu. Tahu jadi pupur mal. Pupur mal yang namun tu berkeliling Bali asal ngigal onyang lah natah jak jadi kan beli pupur orang mal. Enggak, onyang serba mal sekan jadi itu. Mula pergi lebihan ngalih bati ke kene be. Ini bensin kan. Toh. Jadi nang gigi sang abo bungut mai. Dijauh amun pedom bungut nena Dewa Ratu cara bungut lelawah ke kene Dewa Ratu. Ada yang cangkala gondang cai mai. Nu yang antengan Quran yang di ni, mantan yang di ni ada. Siro. Ye heseng benawa. Je laku ni tu na. Sila wadana. Mantan yang itu. Yang kan nu lengah-lengahan ya. Jan, makanya itu macam-macam karena singnya ya yang butuh saja ni. Makanya ngalih kekok kita. Itu ganteng nih saya. Adan mantane adan parakne jenang jan segede rayu malu tunangan saya rayu tugas tiang ketemu balik dia nyemak kendang sising kenapa ini ben mau kelepuk nih dijual aku nurunan tuh Oren dia nyemak kendang pangul dia penin Cem. Tuh. Biasa. Lelaki-lelaki zaman sekarang seperti itu asal benepo kan ada jega-jega gini pasti ingo. Ya kan Cem bapaknya. Halo bapaknya, nyana dan bapak. Sira dan bapaknya. Niko kok. Pamannya. Pak ngalih mantu nih kini. Ngalih tuh Dewa Ratu. Nih saru nenek nani. Antara bapak tuh nih ngalih apa kekok ni ngalih, bingung saya. Yang potong bapak kita Dewa Ratu tumadan potongan MMM. Mental mentul mailah. Dole ni kumesnya jempe, kenyamnya manis. Yang berjalan. Dewa Ratu timun celepang dijatnya acar pesu tu. Acar. Yang kenten potong bapak itu, kan otomatis gede tu. Gede songkitnya. Ken. Yang bisa yang besi selapang kamu. Out jadi besi keres besu. Jenang li. Yang busung celapang kamu bisa gebokang besu. Gebokang jenang keres. Yang celapan. Yang celapang sate besu. Yang ibu itu lantas celapang urutang cange. Gitu. Panah besu. Ya nah dari sing kita nawang di diap ide dane sarang sami apalagi ngayah di pura karya jelih dari sing jorok-jorok kita nawang. Ajan benah nak matur nawang benah nganika nawang apa ke patut berikan tontonan yang menuntun kita nawang. Janda macam-macam aja nih ngayah di Gumi Karangasem kena nih di Jobin ngalih ke kene karya jelih ke kene. Yang sing ulian apa adane suka duka tu pemuda nih merantau be. Entar pemuda merantau? Iya nak Karangasem liunan makuli ke kota. Mengendan? Iya yang sing rainan sing mudeh. Yang sing ulian to para rantauan totonan to suka duka itu di rantauan sing mungkin iraga ngigal dini nawang. Terus kendon? Iya nak to nudukang itu di rantauan. Yang nudukangnya cuma di nakonyang lagai kecerat-kecerit nyanan di jojo makang dana. Jangan tepuk tangan dulu majang sama tahun di tiangnya saya. Tapi di kau ngalih pragino. Luar biasa. Kita ada persatuan untuk mengatur orang apa dana punio ke pura berupa ilen. Iya makanya nak yang ipidane kone kompak. Hah? Kompak yang ipidan.
Kompak. Apa tuh? Kompak. Oh, kompak. Ih, kene bang aja jelema. Aduh, cang nak bauling. Cang bauling di gok malong, cang bauling di bedik, bet kupingnya bedik. Ini lalu Bapak Jokowi malah liwat niki. Niki bawahnya kuning niki. Adi Jokowi orang tuh. Halo Pak. Saya Jokowi itu. Naruto. Saya Naruto. Ada yang tugon karang Bapak itu memoleng liwat. Jadi ipidane nak kompak koni. Oh, ya pidane kompak. Itu aja ngekuriang cai ngigal maluang pena bedik. Ya maluang kena pedaku nana. Ini pedaku Ya noli. Ya ni pidane nak kompak saja. Sekat man pandemi yang apa surya ini ditujau ingsak nas teh bola nih ditunasnya. Bola ngelilik ang sokang, siap menjuluk ang sokang. Yang cuma kunan sing kudiang-kudiang. Oh, tobe di ketone luang Bapak. Pak menang Pak, menang Pak. Menang. 10. Menangis. Tuh betawang menangis tuh masih jongkokin bola ning luluk di tuh. Muliang bane pulas. Iya, tapi mah kawin nang sami Diko. Apa? Takonya ngalih keseimbangan Diko. Keseimbangan. Bola adil. Oh, bola adil. Mencari keadilan. Oh. Pokoknya adil, jawab kalah jauhnya, jawab menang jauhnya. Itulah bola adil. Ujang bola adil bahas. Adi bola adil bahas ini. Amat deman bola adil itu sing udiang-udiang maya sing. Pemuda nih runguang nawang. Oh, pemuda ini makuli di rantauan. Oh, yen sing ulian pereket toronantong mereket mesemeton menyame. Sing mungkin ngidang ada acara seperti ini no, sing mungkin ngidang nekang pregine cara kene kan. Sangat luar biasa pemuda. Ya na ibi puane dugas pandemi suung kedambuang apa sing ada. Ini udah ngando. Wah, ada penonton nih sekalo nih. Artinya Liu nak menyaksikan. Gede. Pulangan. Apa ada besar lagi. Bang, mana ban ciceng kau sir. Bocang bergerasing. Petang lagi. Saya ingin ujang main. Gede. Nah, sing gitu, pang lebih semangat luar biasa. Adenan jani nenan karena gumi seni mau kejang. Li menjalan ngaliang pengibing. Oh, gitu. Jangkar nyoge dini pangli ada gai. Ajang iga joget bumbung suling kayu. Artinya? Nyoget bom beling sing payu. Mungkin pengibing pertama titiang nunas niki majaring ijalakuna. Eo. Itu pada eo. Mang eo. Meriki nampekan agani kentan ajak ke diki megonjakan. Yuk, sekarang kong kawinin. Yeay. Awal. Ayo. Awal. Stop. Awal. Cang pada gamalina gitu. Cang ingat jadi paraan ramagong ini pesuk ini tuh. Bibi. Dicoi beli bibi. Iya, nih kamu mencirikan identitas. Benar ya, masih. Nggih, ulang malih pisan. Yuk. Awal. Sana kayu ngibeng terus. Hai. Ayo. Ada beli. Terus ngibeng. Pak, ngibeng. Terus. Nah, terus ngibeng. Yuk, ngibeng, Pak. Pak, ngibeng nih. Ngibeng. Sudah. Apa ngibeng? Asal. Ngibeng. Gaya, ngibeng gaya. Jauh. Nah, Naruto mengibeng. Gini. Mengeluarkan.
Bisik itu si Dodi. Luar biasa pengen ini pada wajidun. Ken. Bapak ini berang marodo nih si Dodi itu. Cara jurus ular. Jurus ular. Ani baju parah tuh. Oh, ini baju parah. Ani mau kos tuh pince itu. Cara layang pegat. Li. Tawang sing. Pengibing nih, nyen ada nenek ulang gitu pengigal tuh. Sira ada nenek ke. Ani cek nih kok. Nenek beli ini tuh lagi nambah nih kok. Oh ini berak tuh. Ada gaya. Tuh nyos. Gaya ular batu tuh. Tuh Dewa Ratu beli napi parfum ya beli. Oh mie tuh, mie parfumnya. Ih, Casablanca. Aduh, sen. Man. Yang dini di Karangasem Casablanca tuh parfum nak mati. Ah, luweh kento. Bapak Pak Dengas. Oh. Apa parfumnya? GPU jak kutus. Yen bapak aneh agak moloh tontonan potongan baju parah maro. Tuh Dewa Ratu. Pak amun kepura ampunang baktana handu pak. Cara ke beji ya sana itu kar mesti rame lebih. Cenanduk. Mana apa tuh? Basang tuh. Oh wedang nih kong. Kadang tiang napi ngenjel kentan. Aduh, tuh berlebihan loh. Tuh kita berada neno. Tuh jangan tua. Tapi tepuk tangan dulu Majang Ring sama Tuan Ikan Sinamian Dewa Ratu luar biasa. Meskipun pengibengnya tenuentan netrune. Necen trune. Oh trune? Bapang kuda mengganti buku trunane. Hah? Oh pak kentut necen. Oh teknya sih trune. Aduh Dewa Ratu. Ya ngalih jo ane itu di pempatannya alih-alih jo lakuna. Sira kan ngibeng malih. Oh gentan nggak? Ulang kau ben po gen. Nyen kan ngibeng. Alah mah secang ngibeng biar punya orang maju senjanya hajan mani ben ulang. Makanya yang tadi ban ben 6 saseh sing gitu. Alih yang man ngibeng di kene ben. Hajan. Aduh, tepuk tangan dulu Majaring kita semuanya. Riki Dewa Ratu luar biasa. Tepuk tangan Majaring. Napi adanya semeton suka duka ring rantauan tan kentan Dewa Ratu yenten karena mula astiti baktene mepengayah kape ring sesunan Riki melinggih Riki Dewa Ratu. Punya inisiatif. Dan presiden napi memargi kadi puniki wenten acara pekemitane sing gitu. Nah mula langsung sambil lange mekemit.
Pangrame masih tetap di pura. Pangsing apa adanya tuh pangsing yang ke pura memuspa gen terus wong purane. Yen bo ada acara-acara kene kan nyak luong. Gitu. Paman pun tadang di ngahang paman pun tahu dewo rengo pireng sojar maniro dengan ini napi ini punika so kayon lalang jadi suka dados rabi Sudarman nanti dados rabi gitu beli. Benar saja no paman. Kalau kini nyen paman. Ya namun to teh adana mekelone yang dini merabian yen sing apa adana ulian sayembara anjin yang ngetotonan oh entar sayembara di kedumun dengan singnya sing yang anten aja itu kobane dewa ratu yang ngelakurnan. Kadirasa jelek buka lek-lek pangtawang paman. Ratu tenuning cu Ken yang sampun ngiringin dan Gusti Ngurah Cupak mereka nuna panugrahan yang ngaji dapat dalam rahmo makin sampun ganteng sampun bagus makin Kemopok jenang sebagai ketek kijau yang salon ngidang sing jenang na berubah maka dirasa ke Korea yang penugrahan ngidang sing berubah makin jangan sampun sekali opah-opah Korea makin opah-opah Korea Ken makin sampun ganteng lu glowing ganteng Ken glowing nah segarang buktiang Ratu durang pupa da barang sesebo saja nengeng mata nih ini Matiang ih sampun rapi ya nyen ko nene sing kena penadi ngingetan nak ngujang ko ne dini pergina ne kurcaci kene alieu kuangan pergina lah ne ada kuangan batis ada kuangan baong bener kuangan apa kejang kuangan Dewa Ratu tu meja nepuk pergina tetah gelungan ke kene aduh Dewa Ratu apa ya kuang kene memene ngidam ke kene sangat yang adi awak tadi jelema buduh buduhang ragane debes tegang Jali Eken punta ujel yang sujatene kajak main nene iya sing tawangannya kadena bener dia tahu dia kamu jangan macam-macam ya orang nyen bener nyen bener sing uting ini kok bajak murdo perginaan ini kayaknya cara juan tegah sajan iya pas tegah apuraga pas senep nah beli deliunan efek nih mike bangka-bangkaan ini jelas tukang mike tukang mik ini kan di kalang asam apa-apa harus lebih mike jalannya mike batu raine mati beli Dede baturai bobanga baturai ya. Oh benar. Dede baturai oh. Mi ambat laju dari pergina menangin mek di dian gitu. Awak mandiri artinya itu. Uleng tu ni ayang bancong cek sound system uleng das lemahe bangko masih mikir. Jadi efek gede ini. Yo ni ngai tu efek ni yo di ni mejujok si sing ngidang. Beh iyo. Ragane itu nak Iya sendawang cokordo tukang sone. Cokordo. Iya ada cokordo dari tukang sone. Luar negeri. Inggris. Oh, Padores. Oh, where are you from? Yeah. Nih, buat ngacur ini jegek busan rayu cito. Nih, Bang. Bapak nih, madu nih. Wah, Bang. Kenalan malu. Kalian punta saya melalui ke kosnya sih. Awas aja. Ci buka kartu ci ini. Sing nanti kedo calon maduan sing panan nih. Pak Doris. Hah? Kike sing manmik. Kadangnya di siambek tuh. Iya sebenarnya pengapo mik
Adi, saya nganggo Dijo ngejang mik. Tegul mik nih. Cek orang mesti make. Tuh, mik gantung. Macam-macam. Kayak gitu. Bicara ini bertaruh nenek-nenek. Oh, apa taruh? Iya nih kegemat yang ini nenek-nenek. Kegemet tuh. Apa kan kegemet itu? Apa kan kegemetnya? Ajak tanya. Sukses aja kalau. Nah, sing jak kegemet tuh. Penidap niki beli ke gelendongan. nya nanti yang igal meriki manpe sadak tali ke UGD yang bungut yang setrumo nya na. Si kengkil puskesmas Pak. Ini. Uja cawali puskesmas. Ini korban-korban BPJS ke kene. Ye kis benangon cai. Sorry gena. Niki nak rumah sakitnya luar negeri. Luar negeri. Oh, gitu nawang. Aja ada macam-macam. Aja nyen kada nena nih. Mantat orang yang ngigal di tok kedori tole. Kayak gitu. Ale bir ko niyo bien. Iya kali Ben. Cai ba. Ada tuh. Jil. Polo saja anjing orang tuh. Mau sing ada apa lah tak Kang Wang nek wak dini dua ada dua kan Kang Wang kita. Boleh tuni buber man. Ini sejujurnya nih jujur kan cangor dana itu dana sarang sang manggen unik niki pun pergina bon-bonan. Nika uling Gianyar, niki uling Karangasem, niki uling Abian Semal, uling adi go bani cari semal gini. Sing jauh Abian Semal tenang cari semal. Abian Semal berasal dari kata small. Small kecil. Oh, nyak kiang ke gini. Duh Dewa Ratu berasa Cinderella cangja kurcaci gini. Lo ati rayu nak Oh, bisa begening. Rayu bisa. Rayu. Aloh rayu nek kene. Kayak kan busan bu kontaknya lagu mancang ninggalkan lagu baru. Kayak kan lagu nek. Ngadi bungan hidup belinim belahkan adine bangisi. Kayak kan tuh. Belahkan jiwan beline adi. Cepel. Ada tak? Belahkan adine bangisi sampunang adi mekeletan yen bang adi tua terima kasih. Polo saja. Luang jatuh rayu-rayuan pes bolong pet tenan tuh. Dole nak ini generasi sebelum maju-maju kene. Artinya rayu lagunya modern Ben, modern. Modern bisa. Berarti ya kene bang kene nganu bang ne beli. Ini apa bang? Kidung dek ulik bang. Di kidung apa dari pupuh sinom dek ulik. Sinom. Oh, Ben yang ngetang kuno sih. Sinom dek ulik tawang. Kayak kan? Sinom puro. Jenang ci. Ben cepok ci beli ni patako nena ngoncang langsak cines nih. Ampun nak kan tanpa dauda ya tuh. Nih mantri apa gaya nena nih? Ye tuh kening. Rayo dan. Bila kamu asik dangdut kamu di hatiku hati rasa syadu. Dong yang mengeneng dong. Yang mengeneng. Gue ngaji Romai Rama. Gue ngaji. Senang ngonyang orang gue ngaji. Satu hari tak bertemu hati rasa syadu. Adik gede deh. Ujang matengkem cemunyi namwani ngona. Aduh. Ben mani dari luwot telap dak patun kolong ni malu. Ye, tising nawang nenek dijo yan man batu ake tanan dari sarang sami awona bungkung, awona ali-ali. Cang batu ake pang langsung menyatu dengan diri sendiri nenek pang apa ada yang ngaduk kerago sih gitu. Caplok langsung ngengsut di nene batu ake yang itu macam-macam. Kene suba agat ne manu mandi dadi anak puani latunangan jaga gati. Tugas nganggur ipi adi mapaya seksi aduh beli daman gati. Tugas entot mati yang sepi misi lampune mati iraga negak di sisi. Limai pakem jani berarti yang jalan jani saling isi. Sautin.
Ketok-ketok bayan baline jadi nempokin lima bulu. Jenang. Di pura nih macem-macem Ci. Udah lela lo. Saya pakai lo sampai itu. Ini makanya kan di tengah makanya kan Minum kayaknya. Ikan dulu nih. Liman Adi. Oh, Liman Adi. Belos marogi si beli. Ikan bisa sambungannya nah. Iya. Terus saya kapal kening, bawa kening. Ikan bisa sambungannya. Kini subuh agak nih manu madi dari anakmu aning ratu nang aja gati. Biasa yang gitu. Memang Kacau macam itu. Kacau. Bapak. Bisa nandingan. Nih kan di kune kan Lelen rayu nih. gumijan itu Secara ipidan nalo bajang kewa mengalir. Iya jani zaman subuh maju bisa ilung aja ke pesu kadang-kadang buah ponine biu kayu nasak dipunya bajang-bajang caranya ini subalayu uyana tuno. Kadang-kadang buah ponine meli serot itu di dawan. Bajang-bajang caranya ini subuh selot tu sing perawan. Apa ben orang? Apa benda? Hah? Saude nake. Jangan taruh nawang lagu toton. Kene bo, beragam mencumpuk di kene ne bingung dari apa orang. Jan Eli. Beli. Lah. Nyan sujatan nenek. Hah? Sing kenal benda yang ingat tahu. Adi. Keken. Beli subuh. Adi mai adi. Ibidan ada yang nganten kemu. Sing inget itu Raden Cupak nih mantri ning anom. Raden Cupak yang itu jelek bukan lek-lek bone merantaban limang banjar ngidang ada bone. Nugen tanruh. Sing ingat benadi. Keken. Jalan beli malu ke swarga loka. Kengken lah deh. Kijen penugaran oleh Ido Betara Brahmo Sido lantas nyupat nyuti rupa. Dong adi sing percaya. Gitu. Wih, Dewa Ratu sing percaya ya tuh. Oh, sing percaya. Ajar Raden Cupak jam bisa sing udiang kadi rasa medar gen gaya ngajeng gen gaya Dewa Ratu limang rontong jakanang nasi Ronaldo tilah yo gen enar. Berarti perlu bukti. Siap, men ke kene Dewa Ratu Raden Cupak yang sing ada sing kiang ke kene, gelas ke kene iriba kento jak Betara Brahma di swargan kadi ke kene Raden ni. Adi, Engken. yang sangat benadi ketong raos kapan yang beli jadi kene. Beli lakar nyukti rupa ben mewali dari Raden Cupak pang saja yang nak dipercaya. Betul Ijel? Iya. Saya agak ciren anaknya buka Aden benone. Lakar nyukti rupa. Oh gitu. Coba saya agak ciren. Dia siapa siapa di tiap. Warna dia. Aduh, bintang. Iya tansah anu walakan wak bajra pengastu dini le. Iya temu akan mewali menati Raden Cupak. Saksa dia.